ole clear tu zong te in zawa in chibai ka bu ka cheu when hi February ni samni la pali thole ni nia when ni akhan Longtai district a Sumdong Paul Lian Ber Longtai district merchant association suai tu te chuan LADC chief executive member Pusidal som zuala chu office chamber a komin Longtai district chunga Sumdon na kai noya thilpui mo tak tak chi sang anhena hian an thlena an soipui bokani Longtai district merchant association hi an president Puellar rin oman ahowa CEM nena an tuthlen te hi nun takin ngai tha ila a theiang angin kei point karon soibel dona pui mo zual nia ka hriat te karon tar lang tel zel dona ni tichuan hei kan hriat angin kan ram then Myanmar tual chung buaina awangin Mizoram lama dor bungrua chi sang anron la a Burma lama an phurlut ngua ni tin motor zatel Burma lama hian bungra phurin an kalani tin hemi mai ba ka hian an ram buai awangin Mizoram chung mun sang aral tlan chamem tak anom mek boka hetiang ani awang hian non tribal kan ti vai ho te po an pung chak hle maya Longtai khopuya dor kai thar an tam mai ba ka Mizo hing ho a vai dor kai an nual bokani heng te awang hian Longtai district merchant association chuan CEM nen a hian lekha thelotin atulanga an thuthlen te bo zui sak turin an ngen ani Longtai district merchant association ten CEM nena an thuthlen pakhatna a chuan vai dor le vai Sumdong pung chaklu tuk chu Sumdon na manga inchim ralna a hlalu tuk to lo ti entir na ni an hriat thu an thena hemi chung chang a hian kan hria khovel ram thanga nam chim rala an omna nai bera chu Sumdon na hiani khasi kan hria Silong an khopui Silong a chuan Meghalaya khopui Silong a chuan khasi dor kai muturanam tamanglo dor kai lian le mi hausa ho zong do tho khuwai namdang an lo ni ta ni rathei takin aram nei tu khasi ho ro chu tikhuan an ommek ania khatiang din muna khan Longtai district hi ommek ti thei tur ania tu wang chuan hemi chung chang hi Longtai district merchant association chuan angai poimo tak zeta tin inner line permit mila na thok en dik chung chang an ziak tel boka tuna alar dana chuan inner line permit a mystery emo hel paremo ni chung renga dor siam ta tepo an om ni hriat ania heng te po hi enfel ni sela ILP cheka diglo taka ILP ran mangtu te hi an ramathon kirwang ni sela athale inarin omani an tu thelu panhina chuan trade license vai ho tir chungchang ania hei hi aram nei tu te hian kan ngai tu chiang lo hle ti alangani trade license kan neya ma se dor ngak tu le a hlok na tel tu tak chu nam dang vai kan ti te an ni dai thin hei hi ramtana kan rin om lo na lan tir tu lian tak ni in alangani dor license nam dang man tir zong te khan ngun taka kan ngai tu a beng sika kan ngai tu apoi mo ta hle mai weni a hian i license nam dang i man tir kha olsam takin annin an lo yes an du lutuk ma sela hei hi Sumdon a in chim ralna ma hruai tu ani tel tho baka trade license nei tu kha iram tan irin omlo ti alam tir bokani chuwang chuan hei hi
hetilaya ram nei tu ol sang NGO sang te point kan ngai mo ahun ta takzet ani tin heng ba ka hian namdang vai hna trade license ol sam taka pek chu ani hi apoi le bokani tuna hian longtlai khopui chunga rengot hian namdang sumdong an pung chak ema heng te hi han enila mizo ming ho trade license mizo ming kan ti mai pi lama khan namdang vai non tribal kan ti te ming hian trade license hi alo omfil at le thina ni chuwang chuan hi district council po hian angai to thui lo nge ni anga a infil thatok lo nge ni ang hetianga namdang vai nena trade license pek chu amai ani thin hi apui ema heng hi infila malak ni se andu ti antar lang boka tin na pathum na chuan tual chung mi ni lo mun danga tanga distributorship license le permit rondil anom thina hemi chungchanga hian district council te hi film khur taka kaltur le pon lam entinan aizol te silchar te gauhati te mun danga tanga bungrua an sem kwal theina tura permit emo license emo pek chua mi alo ni se an du thu an thlen baka heng te hi film khur taka kalpui ni sela an du thu an thlena hemi chungchanga hian distributor lian chen khat te point council a te po an lo deal to ni an hriat thu te chung ta chu Merchant Association ten hena NOC la tura an lo tir to te chung thu te po chu soilan ania henga hian sumdong pol te le district council te chan ruala NGO te nen hetiang ang rondil te hi khap dai sam ti tir lo top ni sela than ti thu an thlen na ti chuan apalina chuan longtlai khopui le a che vela barmalama thon tur bungrua in chet khom na atana go down siam mimal in lua te po thanem tak anam meka heng te hi mumal taka kalpuya en fel ni se an du thu an thlen bokani tuna hian kaladan multi model kongpui atlang meka tin chumi pi alama National Highway 02 khopui pon lama hian go down san tam em ni tinin athar sa hi hriat turan om deuh rengani heng te hi aram mi tena lua lovin namdang vai tenan lua man to tak takinan lua ngama tin khochak lam barmalam sumdong te point an lua poka chutiang chu kan din hun mek ani heng te po hi district council anga en fela en dika chutiang ang phallo sumdon na rong kalpui te chu ti to ni sela an du thu an thlen ani apanga na chuan tun ma deuh khan social media po kan lo muin karinga thingka daya LADC sarkarina taxation check gate asiam chungchang a hei hi mu man le fel fai zo ka kalpui an du thu Merchant Association te hian an thlen boka red mu mal taksiama arwal khai thei ang bera tax enjoy tir ni sela an du thu te tin thingka daya mai ni lovin chong te lam le sangaw lam tlang dunga te taxation check gate hi siam ni se an du thu an thlen boka hei hi heta National Highway 02 pal tlang lo hian van lai phai lam tlang dunga sia ha lama tanga ron lu thain chong telama te khatian khan
sangaw lama te kal anom nia bungru phurlut anom nia thia tania heng te hi a te hian cheget momal tak district council te po hian siam sela revenue thatak mai aum don nia rin na te po a oma chung te po chu ma lak ni sela an du thu te tin tun tin muna thing ka daya taxation cheget a po hian an bungrua azira tax an choi tur te po fel takabithia ni sela an du thu an tar lang tel ani parukna chuan Myanmar atangral tlan he thila hi thil serious tak mai ania Myanmar atangral tlan longtai khopui chung le khodanga dor kai le sumdong an hi thalo an ti thu Marchan Association hian an thlen boka hei hian arammi te tan harsat na tam tak a thlen baka ti to vat ani lo chuan harsat na hi ala thleng zel don ni alan thu an soya tuna Burma mi sumdong dor kai zong song te hi ti to vat ani theina na ma lak sak turin an ngen ani hemi chung chang a hian luchina karon tarlan to angkhan Burma lam atanga ron lut te ral tlan kan han ti ang chi sumdong dor nei ta te po an oma tin nam dang vai te po in dor thar a ron siam boka heng te hi ti to emo ani vat lo chuan chimlam zoram kot chua tura hian aram nei tu te ni lovin ram dang mi te hian zoram kot chua hi an lu lum hlau palang ti hi lo em ani heng mi te hian to tak takin mizawina dor kan lu aya tawin an lu angama chung te chu in nei tu te dor nei tu te kudam nei tu ten kan lo it ve bok thin si lai hian har sanatam tak asiam theya chuwang chuan hemi konga hian kan film khura chak taka district council hian ma alaka ati to phi angai hle ni in antar lang ani tin Burma lama dor bungrua phurlu chungchanga thazok le himzo ka bungrua te Burma lama phurlu ani theina na ma lak pui turin an thlen bok ani heng ba ka hian long trai ko pui chunga vai nena dor in lu atrom mizo hming ni si sungdong omkop kan han tiang chi dual trading system anga hi long trai ko pui chunga hian mu tur aum le thina hei hi ti bo vat an du thu an thlena he thila hi vai thawang hauna le vai tho pui du na lok zok du na awanga lo om nia an phiat thu an thlen baka he tiang ti te dor chu khar sakemo trade license kan sel sakemo ni se an du thu an thena heng baka hian trade license nei ten trade license an deal ang takin an zor tur thil trade license a chuang bak thil dang hetianga Burma lama tanga sumdong an ron lu tak huk awanga an du zuar tamai dor kai tam tak anom hi apoi em ani heng te po hi enfel saka trade license an nei dan ang taka dor bungrua te po zuar turin dor kai te po an nge na tin hetiang anga trade license nilo anga thil zuar te po hi an trade license thenga kan sel sak ma lak ni sel an du thu te an tar langa hetiang ani rang chuan sumdong in ti chiat aul ema in tram chu aul emani chuwang chuan tan sumdong puiten he thil hi chu zuar ve sela lok na te po lo tel ve sela ti du na ril ru puchunga sumdon na hi kan kalpui apoi mo em ani
ti kha hemi chungchang a hian kan seibel velok du ani ti chuan veinia CEM an komna hian CEM pusilal som zola chuan Merchant Association te thil thlen chu puimo ati thu lo sein district council chuan thei top an lok en zui tur thoseya atu lang zelin NGO te habik takin central oil te nena chang hoa malak atu lani pon phung boma somin fel fai zo ka sum don na kalpui ani theinan malak zui tha ati thu te abik takin India khwale tui ni haulo dor kai long tlai khopui chunga an om chu tha ati lo thu le hemi chungchang hi wen ni apo khan long tai di si ne na an seidun thu a seilanga chak taka malak ani tur thu asaya kanram thenom Myanmar tual chung boin awanga Mizoram hun sang atanga bungrua parmalama phurlo chungchang po mumal le felfai zoka him zoka kalpui ani theina na malak tha ati thu asai bok ani he anin kom hona hian ra thatak achua beiseila longklai khopui puimo tak mai nimek le lani zel tur hi tun din hmuna hian sumdon awang hian a him lo tel ta ni te pa in alanga chuwang chuan him takle felfai taka longklai district chunga sumdon na kalpui ani theina turin tuna kan thu lo ngai thatu tele hetilam ari ru lo siang tu zong song ten Merchant Association le CEM inkom na te Merchant Association ina CEM nena an thu thlen te hi mun taka kan lo ngai tu azui apoi mo tak set ani ti kha i tlang zel te ang